Yep. Little jogger on the spot. Nice and easy, just to go to gyda'r calon. A newid I heel flicks. Trio cicio pen ôl. Jumping jacks. One. High knees. Just check weithio trwy'r one me. A wedyn, na fynd trwy'r movements sydyn, so i ddechrau, da ni fel plank jacks. So, mae fel jumping jacks, jyst ydych chi mewn plank, fel coes allan, mewn. Yna, mae'n mynd i plank hold, wedyn toe taps, so gorwedd ar lawr, wedyn mae'n mynd yn anoddach, fel mae coesau chi'n mynd yn bellach. Tap your ankles, fel la. Yna, gen ni pike pulses. So, cefn syth, vertical spine am sôn am. A wedyn, fel la. Mae'n rhaid mwy o poenus, sorry. Yna, gen ni Russian twists, hynna. A bicycle crunches hefyd. So, na ni ddechrau efo plank jacks. Starting your top and off workout. 15-second countdown. So ni'n gweithio am amser. Hwt awr fydd o. Feel the burning ground. Barod. Let's go. Plank jacks. 20 seconds. Trio cadw pen ôl lawr. Dal y fynd. Rest. Wedyn plank. Trio pyd yn mynd fel yn y plank. Barod. Exercise. Cadw pen ôl na lawr, ond dim slympio. Dim mynd fyny. 10 seconds. A lawr. Down. Ankle taps. Some power o rest, so mae'n mynd i fod yn poenus ac yn diwedd. Barod? Go! A cofio, fynd yn bellach os ydych chi'n mynd yn anoddach. Mae'n gweithio ar obliques, face yr ochr yr abs. Pike pulses nesa. Another. Barod, let's go. Exercise. Darling. Down. Rest. Russian twists. 3. Barod, go. Exercise. Mae'n brifo mwy os da chi'n slofach, so os da chi eisiau rili gweithio, dos yn y slofach. A cadw traed off i llawr. Down. Bicycle crunches. Elbow i pen-glin. Barod. Let's go. Exercise. 10 seconds.
iawn. Rest. O, mae abs fi'n llosgu barod. Dwi'n gwybod chi, rhaid chi addo fi'r gward i weld. Reit, plank jacks. Exercise. Deg eiliad. Da iawn. Rest. Dal y plank na eto. 3, 2, 1. Exercise. Diolch bod music yn gweithio heddiw, gymharu efo tro diwethaf. 3, 2, 1, da iawn. Rest. Ankle taps. Mae hollol fyny chi pa mor gyflym ydych chi'n neud yr reps. Exercise.